Pozdrav svima, sad ćemo vidjeti što se sve nalazi u ovoj ogromnoj kutiji u kojoj dolazi Instant Pot Pro Crisp plus Air Fryer ili ti Instant Pot 12 u 1. Dakle, radi se o uređaju koji zamjenjuje 12 ostalih kućanskih uređaja, ima puno nekakvih programa, svašta i trebao bi biti savršena pomoć u kuhinji. Evo, kutija je velika, poprilično je čak i teška, ali možemo mi to. Evo ovako ćemo nožem otvoriti. Drugu. Sredinu. Evo ga. Otvaram Instant Pot kutiju. Tu su odmah na vrhu knjižice, Pro Crisp upute, vodič za početno djelovanje. Ovo je nekakva rešetka, pretpostavljam da to ide unutra u lonac, jer sam u uputama vidjela da postoji neki lonac. Ovdje imamo poklopac neki ili podložak. I ovdje imamo isto jedan dio koji dolazi nešto. I ovo je rešetka. Rešetkica. Dakle, ako nešto stavljamo unutra, ovako stavljamo da se kuha, peče ili nešto treće. Sad ću se morat malo povisiti. Da vidimo. Pogledajte ovo! Kao da nekog robota vadim. Odlično. Veliki kartonski osigurač. I sada vadim prvo manji dio. To je onaj sa slike drugi poklopac koji kod ovog modela zapravo znači da je ovo friteza, odnosno nastavak za fritezu, što mi je odlično, jer tamo sam gledala da kupim fritezu zasebno, ali sam onda vidjela da na mojem zidu stiže ovaj Instant Pot i odlučila sam da odustanem zapravo te investicije nego da pričekam ovu. I sada, evo ga, veliki, da, ali je predivan. Pogledajte ga. To je on, Instant Pot 12:1, lijepi display, tu su programi i ovdje je ovaj pokazivač. U osnovnom paketu njegovom dolazi nam Instant Pot, dolaze podložci, jedan, drugi, dijelovi, ova žica, drugi poklopac, evo ovaj dio koji dolazi. Idemo vidjeti što se nalazi unutra. Ovo je uistinu prvi puta u životu da otvaram ovaj Instant Pot. Dakle, ovako se ovaj poklopac zakrene. To je sve ovo zapečačeno. I unutra nas dočeka ovo. Maknemo ovaj karton. Ovdje su upozorenja. Ipak je ovo električni uređaj koji... Da. I ovdje imamo posudu za prženje, odnosno za fritezu, a unutra je ovaj jedinstveni Instant Pot lonac koji je obložen iznutra, izvana. Dakle, evo, piše Instant Pot, imamo mjerku, dakle 7 litara je ovaj lonac. Ono što je kod njega predivno je to što ga možete izvaditi i po tome se on razlikuje od ostalih ekspres lonaca i tako dalje, što ne morate sadržaj ovako prazniti, nego lonac cijeli izvadite. Druga stvar je, dovoljno je lijep da u njemu možete zapravo hranu i poslužiti na stolu. Tu je još jedno upozorenje i dolje vidimo ovaj njegov grijač veliki, o kojemu tek sada moram zapravo sve proučiti. Evo, to su sastavni dijelovi našega Instant Pota. Jedva čekam krenuti u
korištenje. Jedva čekam napraviti prvi ručak, to će biti već danas i vidimo se poslije.